omuhwezi w'ishabaramuzi Dr. Flavian Zija ayanjwire enteekateeka ya gavumenti kurabira omu kitongole kya kooti okutandikaho kooti eragume netambura omu byaro okusya abantu ba buriijo obuheereza bwa kooti. Nsagura mobile court n'egiye motoka eyine mwenu nk'ekitwera kuko kure ekitwera ate ekyo kitwera omunda n'eri kooti ehwire erimu za kompyuta erimu aho kushitama eraba aho omuramuzi kushitama mwenu tuza kuzitandika ezo kugira ngu hati nk'emishango emwe tugume tubashangaho emuri n'okutwara egyo motoka tukagipakinga nk'izooba ry'akatare emishango yoona buri omwe n'okuta ekirango aha radio toine omushango aije rizo tupakinga emotoka aha kooti etandike. Ebyona bigambirwa aha mukoro gwa kooti y'abantu okutebeekanisibwa okuhikanisa abantu ba buriijo hamwe n'abaramuzi. Kandi emishango yaana yija tugezeho tugihurire tutari kugira ngu biije aho mu kooti bahika bashanga toriho iwe okekoramu kabaka noija shaaha 5 otandika kooti shaaha 6 abantu bakutegereze enjara biita so nikyenda ngu nitwe twatuheereza abantu tubaheereze tukumanya ngu nibo bakama baitu abantu nibo bakama baitu constitution egira ngu nimwe bakama baitu titwe bakama banyu. Okurugirira aha muramuzi wa kooti ento mu Bushenyi His Worship Said Barjei emishango y'obunyaji bwa Aroni erengeseriize omu kyanga eki. Aroni batayo ebibanza byabo nk'emisingo baspouses ninga family tibakutera bakazi babo kubasangira nk'abakazi babo narone munywani we agira musangira nk'omukazi bagiza kusasula bagiza kukwata ekibanza kukiguza ekiyasingira okubanga osanga omukazi yakola ki yakwata omuliro ninga shata kukimanya. We are always telling public not to buy our services, only to pay the official fees required. We have encouraged them to report our staff whenever they demand illegal fees, that is, fees that cannot be receipted. And indeed, police bond is free. Whoever pays a police bond is paying it at his or her own peril. So, whenever you know someone is demanding for police bond, you are supposed to go to the supervisors and report. Omuhwezi w'ishabaramuzi Dr. Flavian Zija nagira ngu bariyo nibareeta n'endiijo nteekateeka ey'okwongyera abaramuzi ba kooti entamaani okuhurra emishango ya sente nyingi. Ate egyo office nayo nitwenda kugireeta omu region kugira ngu omanya because ebiri Kampala honka hati nitwenda kutugireeta aha regions kugira ngu waba oine omushango n'omuramuzi umwe n'omuramuzi arikutwariza kubi noobaasa kuza aha region nka Mbarara ninga Shango Bushenyi kikugireho itoraki. Kooti enkureka atandika omuri Bushenyi emyaka 2 ehwire kandi obwa hati yahereze kuhurra emishango erikurenga omuri Rushanju. Amakuru aga gashakwa Abraham Muganzi.